Nirmala kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel bana rach me bana jalinkel kan konore de bay ye kwen manana chalat kuma SPLM IO kimen chikana lar men ler kan SPLM IO Kitgwang faction tejane ngum lok SPLM IO je eno de general gadwe dwel kwer SPLM IO Kitgwang dera kwer rewdamo kede ni South Sudan People Defense Force jana gorno bane nyakel kamanana chikana lat kan kono niam dong jirama jadid ka Nuer online TV channel gore jan wojin der subscribe kadir jenyak ba kanate ko ken ko bilarti ti bikan shamala shup gwasniten gor kon ken wode kawten roje bana kwen gwasa me men shalat SPLM IO chata nene SPLM IO reject proposed army appointment of General Gatwech from SPLM IO Kitgwang faction. Agenda nan banlinkel. Diti dan kula IO nena ngu muluk SPLM IO je eno de General Gadwidwell there are core erode ke deputy commander in chief ke ramnanan la core nana ya kwanya lo de ke deputy commander in chief rewika South Sudan ke leo ke de ne SSPDF ngu muluk neja Kwere SPLM IO Deputy Spokesman Colonel Lampol Gabriel Raja dani cha kula lat kimen cha nyaka nas ka mendani kan la no ichi kan look eno ngu mu kwen ka gadwe dwel ka jamo bala kwer erewde ki dera kwer erewde nguda kani parliament ki kana laslet dundo raja dani kana gor men ci kana gor gwasa me beje gorno beje kwen ye ka dobu dana biya linka ja alla SPLM IO spokesperson ko raja dani kan lat gwasa me kenene chine lokomanda nen shalat no General Gadwe General Simon Gadwe ka SPLM IO Kitgwang faction ejene bala ramadana deputy commander in chief rewika South Sudan ajene me yerin woni ke yerin matka ke maledane shatany ke 2018 shelar nene nyok baje kwen ke tok English be kulo nyok kwen ka tong nware. The main army opposition SPLM IO has rejected the proposed appointment of General Simon Gadwidwell, leader of the SPLM IO Kitgwang faction, as deputy commander-in-chief of the South Sudan Army, calling it a violation of the 2018 revitalized peace agreement. Akan me yerang wona me cha tan karon kin dang rawi wal badakre which ka Sudan kam kum South Sudan ke kirma yadi kana Dr. Ma cha durgon. Ano SPLM IO military spokesperson ki spokesman Lampol Gabriel charajan wonene ajani shop advanced team SPLM IO Kitgwang faction Chobdian Rewiki Juba Ajani is unacceptable. Ajani shagwa chine shang nong naja. Gonya kumeno en kirma yadit jerkane mal edan shatan ke peace process jerkane ja. Military spokesman from SPLM IO Lampol Gabriel told that following the arrival of an advent team of the SPLM IO Kitgwang in Juba that the move was unacceptable and accused the government of undermining the peace process. This is completely unacceptable and it cannot happen. Lam say that if they force it, then our peace partner are undermining the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan and do not want this peace to move forward. Economic kana lelo de Simon Gadwidwell de la kwere ke deputy ka commander in chief ka de ne SSPDF ajana na me yara mal ka me chatan ka kuje mo shimala me shebu woniam kana lokana and time right now chana ngaje no men lokengu kani number 1 kani en mala chawtan ka put Sudan kam SPLM IO Kitgwang faction kana kuma mala kuma kirm yadit ajana shagwa ko telne ngitin ka sha male dane sha ta chaje yar kuma ka kuje mo shine nok kina mo jega janna me she me dane sharat ka power sharing chaje yar ano
The government and General Gatwech SPLM-IO faction signed a peace agreement on Monday in Port Sudan, outlining power sharing arrangement. Ala en malat ke SPLM-IO ke jama ala SPLM-IO Kitgwang faction mo ko ala den tama and it didn't contain the pin SPLM-IO ki net both ke Dr. Machaten man lokane long jene ekeni eneme enwo balare iba SPLM-IO Kitgwang ibu ketika power sharing ekeneme chedeten power sharing de jolat ko kor ka mishati dial chakalat maybe ka ta dan en weekend je jene mane an o ba SPLM-IO Kitgwang faction ba je kam tin kon tin dong de kamne de ko kien chit ko dong be general san gadujal bala deputy ka commander in chief ba ne ka bagalat ka parliament ba ne ka bagalat case teni mane county ni kan dial to ken na me che chong chine gorno dat let ko chet ka agreement dan ne dan ka ngai ne je gwano en SPLM-IO Kitgwang faction je ne ke SPLM-IO so chirami kum kirma yadit ko deal kane dangro SPLM-IO kane SPLM-IO Kitgwang faction SPLM-IO niam edung Dr. Machar SPLM-IO dodien edung general Simon Gadwedwar so kujemo kane shine nokoman chalat. A military advance delegation from Gatwech faction arrived in Juba on Wednesday. Kashanga Diok Kennedy County advance team Kennedy County delegation and Simon Gatwech Shikaben Ray which Kajuba. Deo Jaya Tunigan Shaganen, Quadra Ragatin Kachik video ne kana to Katisha Ladaken. Enemy Ala Ramadan spokesman Ka SPLM-IO charge backup in content la senior official Kakume. Ramkel Chale Dut Majok Dit, a senior SPLM-IO official, described the agreement as a trap designed to undermine the revitalized peace agreement and accused Islamist element in Port Sudan of supporting Gatwech return for this motive behind it. We do not know and motive dan and men queen kaje ki mandana gurkan odong they can mal they can attain kam SPLM-IO Kitgwang faction ken kume mala men bot ke kire ken me a dwor misha design ken ki men gwi ken no tembe ken lat ko ngumi jakan na maka shubone kan ngach no ken ko kemandan en let islamist ne je ke islamic ke arab ne je kemandan wo ken mal ma wakana tangeje ejin rob dan kana lat keje the revitalized peace agreement which ended year of civil war remained largely unimplemented due to persistent defection intercommunal violence and political disagreement among the signatories. The controversy surrounding Gatwech proposed appointment further underscore the challenge facing the fragile peace process. Jana tokular gwasme Gerald Gatwech dwell malame metanjamo kelgatin kon tin chicken ka kon lanu wal medan me loko jeno be ben kwarka ki be ben la deputy commander in chief ajana kanang te nyoko jene trap jene wa gor jeno baje yen ka juba ade tikula ngum noko jen temeno be la kwara rode ki be delegation be ga ja ki be la tekamat ke kume sa Sudan men yam jene gwade lat kamaltin ke 2018 chiga dek pin kan Dr. Machar lo chelet kalade ken karolinga na kume Sudan ke kan kirma yadi ka ken karolinga kan Dr. Machar ten so che chugu jeno ba che be tekarwade kodi whatever mi happen be korbe yikter ko ngeje no jene ter ne chonde chit kata dana ter kum ko ken ter gen chunken kade larbono ping mi di te ke SPLM-IO Kitgwang faction tugege jeno medane chala de Dr. Machar meta nyamal kana kirma yadit kan tede kan realeka kada kan realeka mo kan pen ko be kana pada of SPLM-IO pin Dr. Machar so ju karen chu watch wadian karodian shaling ne kore ko ne chitwo chitoro chi to no mene me shi Dr. Machar tan jen shabenwa ka juba chu tere wi ka juba malat ken o tada ka juba ba wa yan kan je wajen shi free cha jel chewni lo jen la dan la kala je no dong cha je yen an gwat ma chu Simon gadu jel chu peno ba wa ka juba ke ba me dan shala do jen it me cha propose no jen ba la deputy commander in chief re wi ka juba an tama me shi mal ko bene me sha mal ya la ken karwa jen chi dot raro ne
chinaku ka mishalat man peace initiative comment target am SPLM IO kane ngumshi SPLM IO Kitgwang ngumshi kanore malka tong mi ka man peace initiative me de kume ke ka agenda da dia no ke mishi tere malka mandana en time ka gwathami ka gwich South Sudan no kume nan time ke re which ka Kenya man kwal chele man peace initiative ke hope andan lat ka tong mi kane ngumshi de tenon ajana dana dong ti argument te tin kaka otherwise men chala ta kum South Sudan kan Dr. kan General Sam Gadwejwal ka ki mal kam nan le tin amgwa cha jaluk duno peace process lat kan de jagor ka kuje mo jalat kan no ikum dung South Sudan kan mal dana gor ke de lalat ka dub dana de naw ka je kan jari alaka na mo jana dana nong gwach matot ngoda ba talwaj mi dit ban wo cha mal mo cha jik and I believe most people they were happy nendian ko shimal mo jaben ashang na mangura kanin palmena na kan saman garu jol kan ben ke juba duno chi delegation ka chi ben ta gu jona me equal kel me mal ben ke ja na go de nyoy kel bi ta mal ban mo den le kel